birthday po na. Mayapat magrasya nga bakpo kaya kongan. Yabetala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking intensyones, ding kapasalamatan daring apostolado ning panalangin. Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Elsie Musni, James David Bautista, para ka ring mag-birthday, Marilyn Mayati, Annalisa Marcelo, Margie Kapulong, Jesusa Guzman for family conversion, healing, Monsignor Sani Lumanog, Father Lord Christopher, Father Enrico de Guzman, speedy recovery dari Clarita Lacanlale, Tom and Nelia Amber Crombe, Agnes Tumang, para ka ring kaladwa dari Father Leobardo, Domingo Senior, Lolita, Alexander, Azucena, Rodel, Daisy, Perla, Tomas, Antonieta, Africa, Lucas, Consuelo, Leonor, Josie, at ding maldang kaladwa kim purgatorio. Sige po. Talakad tapot makyabekin dalita pamuklat. O Sacred Heart, O love divine, do keep us near to thee, and make our life so like to thine, that we may holy be. Heart of Jesus, sing. O heart of love divine, listen to our prayer. Make us always Heart of Jesus, sing. O heart of love divine, listen to our prayer. Make us always Hilagyan ng ipang po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ng Banal na Espiritu, mantabay kay kaingan, At kay kaan timurin. maya payabak po kay kaingan po.
At likuan tanepin po yung May 2021, tsutan aking bulan na ning June. At iting mumuna ng Biyernes niting bayong bulan. At siyempre po balang First Friday o ining devotion tamo king Sagradong Puso. Yabat ang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pa at pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran tapa mo ing lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang mi daon king biyemo, alang-alang kay kami, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo, Ikang misalwak king daya mo, baniligtas mo kami, Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo, Ikang minunang linugod kay kami, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo, Ing Diyos sa may paintuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alanganga, Amen. manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, sinugat ming puso ng Yesus sa kekang anak, dapat pagdala na keng kapatawaran at grasya. Saupan mo kaming patutu king kapasalamatan mi, king kayang lugod, at pamaglarin mi karing kaya kaming kasalanan. Itinganadwan mi, kapamilatan ni Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ating banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Luklok tapo at magarandam king amano ng Ginoo. Pamamasang iba't king libro ng Tobias. Iana makaluklukya kanita, lelening dalan. Babatsoya king dalan, amalyari ng panibatan ning anak na, king kayang panyatang. Tambing ng asisiguro, king yapin ing daratang, at nga na king tata. Oy nina ing anak mo, kayan tabi ni ing sinaup kaya. I Rafael sinabi na kang Tobias, bayura akwang miras kang tatang na. Pipiwan ko keka, kinding mata ng tatang mo sumalala. Kailangan ming itapal yang at duningasan, karing kayang mata. Ing panulo makapangaplas at makabakbak king bala mo maputing kaliskis at tatakap karing matana. At itatang mo akit ng pasibayo ing masala. Ing indumi layiyang sinalubong at pengawul ne batal ing anak na. Ngini agyang matenako e bala nga nang sinabi. Ngining ikwara kang ikit pasibayo at menangis siya. Itobit tinalakad siya at kakapkapyat mga tisod may koking patyo at mintaking pasbol. Itobias linapit siya kaya, at yuking gamat na ingat duningasan. Lebulano ring matana, at nga nang sinabi. Kabang tatalanani king metong ng gamat, tatang, siknangan mo ngeni ing lub mo, inyang asabi na iti, pisit na karing matana ing panulo, at pepalabas siyang pinandit. Kay ba't ka ring adwa ng gamat, bikbak na itang bala mo kaliskis, magmula ka ring palmuryan na. Kay ba't kinawul ni king batal, at menangis siya. Nga nang sasyo, manakit na ko, anak ko, suluring mata ko, at nga nang minye kapuryan. Mipuri ya ing Diyos, mipuriya ing maula ng lagyo, mipurila ring sabla ng banal anghel, mipuriya kapilanman ing maula ng lagyo, pablasang bitbata na ako man, dapot ngeni kelinusa na ako murin, at akakit ki Itobias, abunso ko. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Purian me ing Ginoo kaladwa ko. Purihan me ing Ginoo o kaladwa ko. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Purian me ing Ginoo
kabang mabiyaku, dalatinan meng ing Diyos, ing kaya kaba ning biyaku. Purihan mi ang Ginoo o kaladwa ko. Potang mamatulya, papanigya karing malulupig, at babiyayang pamangan karing danupan. Ing ginuya ing mititimawa, karing bihag. Purihan mi ang Ginoo o kaladwa ko. Ing ginupa sala na lamata ring bulag. Ing ginubabangon na la ring mebigo. Ing ginu kaluguran na la ring makatuliran. Ing ginu ingata na la ring dayuan. Purihan mi ang Ginoo o kaladwa ko. Sa saupa na la ring mebalu at mengulila. Dapot ding balak daring marawak, lilipula na la. Ing ginu magari king kapilan paman, ing Diyos mo, Osyon, magari yang alanganga. Purihan mi ang Ginoo o kaladwa ko. Talakad tapo at para lang yung may pabalita. Manano na sana ingig pa ning ginutang Yeso Kristo, as lagano ring mataring puso tamo, banakit nung antidagul, ing kapanayan, akya katamong kayawos. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kay kaan timurin. pamamasa, king may pabalita, agpang kang San Marcos. Ligaya kay kao Ginoo. Nga nang kinutang Jesus, kabang tuturuya king templo. Makananura nga sabi ng eskriba, king ing Kristo, anak na yung aring David. Iaring David mismo, king agyag ng Banal Espiritu, sinabi na, ing Ginoo, nga naking kakong Ginoo. Lukluk na ka, dani akong wanan. Hangga king lubos kong apasuko, ring kaya kang kasalang. Ingaring David mo rin, ing minaos kayang Ginoo. Makananurang yan nga sabing ing Kristo, anak na yung aring David. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapuriyang kay kao Kristo. Lukluk tapo. Mayapayabak pa si Bay kaya kaingan po. Mabiyala rin kaya kataan palang apostolado. Bala ko mag-hibernate la. At masaya tamo pong manakit pang organisasyon kaniting pandemya. Uling dahil nga liwang miyembro ka rin kaya katang organisasyon, senior citizen le. Pero salamat pa rin kaya presensya da rin kaya katang organisasyon. Lang yan yung First Friday. Next Friday kanya, yapin yung solemnidad ng Sagradong Puso. Ini po yapin yung devotional tamong gagawan every First Friday king Sagradong Puso. Yung peka-pesta na po ni Sagradong Puso, next Friday ya kanyan. Sunday o itang Friday after na ning piyesta ng Corpus Christi. So, kaya pong Domingo kanyan, piyesta ng Corpus Christi. Okay, tuki-tuki lang piyesta rin. Pentecost, kebat Blessed Trinity, kebat Corpus Christi, kebat po Sagradong Puso. Kebat ni Sagradong Puso, karon bala mo maging
regular ning kulay green. Mayari no rin mitukituking at pitong-itukin ang piyesta ng Liturgical Commission. Okay. At kini pong kakatang ebanghelyo ngayon kitang English version na nini, mayaring pamamasa kitang inari na king English version mayaring pamamasa ngayon kitang manong nga at may tulala ring tao king dindamda na may tulala rin tao king dindamda kini kapampangan alayo pero king English at siya and the people were delighted pala makanyan king sinabi na ni nga pong Ginoo may tulala rin tao king sinabi na pubalo kayo nung pota sisimba kayo nung aranasan niya naman ng mga kanyaning may tula kayo king sinabi ni nga pong Ginoo. You were delighted king amano na nung nga namang may kasaya kayo may kabiyatula na kubalo na pero aranasan niyo na ba itang may tula kayo king sinabi ni nga pong Ginoo. Kasi kini itaping ending na niting pamipagsalita ni nga pong Ginoo kareng tao yapintang may tulala king sinabi na. At nanong ketulara kini nanong kesayada bala mo niya sinabi ng ingaring David muri minaos kayang Ginoo makanano nang yaning asabing in Kristo anak ning aring David. Patang lewen me po aseng kasakit pakintin dyan. Nung basan me bala mo mo nanong buri na sabyan nini. Kasi inumpisa niya nga pong Ginoo kitang makanano rang asabi ring eskriba king in Kristo anak ning aring David. Iyaring David mismo, king agyag ng Banal Espiritu, sinabi na, ing Ginoo nga na, king kakong Ginoo. Lukluk na ka, danay kong wanan. Angga king lubos, kung apasuko, ring kekang kasalang. Makanano na yung anak aring David ini, ngayon inaus ng Ginoo. Kasi po yung metong ng title ng apong Ginoo, yapin ng messianic title ini, yapin ng titulo ng kapaniwalan daring Hudyo ng datang Mesiya, ng anak ng Haring David. Buri sabihin, potang lewin ming trace ming kayang origin, manibatan niya king lahi ng David. At yun nga pong Ginoo, niya ausan ding anak ng David, kasi ba't siya king lahi ng David. At maniwala ra king Hudyo, king pangako na ng Diyos, king malambata panabon, ing paralaning metong nga Mesiya, metong nga tagapagligtas. At ini manibatan niya king suli ng Haring David. King Haring David. At inipin, kining kaya katang ebanghelyo, o hininang binanggit ni nga pong Ginoo. King anak niya ping Haring David. Pero yaring David mismo nga na, sinabi na kanita, ing anak na, pelagwan ng Ginoo na. So makananoy na yung anak, ngayon giginuwa na yung anak na. Wala po, kaya na, wala mo, makaguluya. At kanatipin po, nga kupen, ketula da rin tao ini. Yang ketula da rin tao. Makanano kasi, nga mesayada, burin sabihin ining kayarap da, ining ausandang anak ng David, mimigit siya pa. King anak ng David. Nangyaring David, inaus ng Ginoo. Ini, buri sabihin, mimigit siya pa yung habang Ginoo, king panga biological, iba't king lahi ng David. Ini, may mayang pag-asa. Nung katapang darandaman ng iba't siya king lahi ng David, masaya na lalo lang masaya niyang pepawagan na nga po Ginoo, mimigit siya pa. Kitang iba't siya king lahi ng David. At kinipin po, karin tayo, aintindihan ini bilang huling niya mo biologically, iba't king anak, king lahi ng David, nune pawagada rin ebangelista, ing kadyosan ng apong Ginoo, ing kadyosan ng Jesus. Nganapin, iya mo tao kabud, nune Diyos yang tutu. Mimigit siya king pangataw mo, huling Diyos yang tutu.
At uli naniti, o iniping may miyatula ka rin tao. Bala mo, safe la, kining kayarap da. Penandaman da, ing ini kayarap da, ing magligtas talaga karela. King nanuman kabilyan da, king sakit man, kakaluluan man, kasalanan man. Uling kapaniwalan kitang Mesaya, karela, iba siya king lahi ng David. Dahil alwa may misip la political king yamo. Itang political king, yapit ang luklok yan ting hari. At labanan ding manimunaya king gera, laban king Rome, asasakop karela. Pero ang Ginoo mimigit siya king pamaging political king. Uling itapin pong sinabi tanan din, mo hari ning yato, hari ning banwa, hari ning biye. Inya, din yung tao, ay na mika pag-asa da, sinibol, ing kapanayan da, king pilubluban da. Den pimpong aliway, wari po tang detang makasalanan nga napin, makaranas lang kapatawaran kaya. At detang bulag, gata mo, manakit la. At mo itang physical blindness, na pati itang spiritual blindness da, maulo la. Aki kilala de nung nino Jesus, at tutok yan de. At kaya katamo naman po ini mo naman yung babyanan ng apong Ginoo kaya katamo. Diri na nakatang tula at sayaking biye. Uling po tang manaral na rin pari, mag-joke la. Aliwa yung joke, yung kailyan tamot, babiyatula. Nune, yung mensay na ng apong Ginoo. Potang malungkot tamo, yung magpalakas kaya katamo. Potang magugulo tamo, yung magpalino king kaisipan tamo. Potang tatakot tamo, yung magpatapang kaya katamo. Potang miminatamo lub, pati bayaning pilubluban tamo. Potang minalakota pag-asa, iya ing pag-asa tamo. Nya makanyang tang mitutula, king apong Ginoo. Masaya tamo king amana na. Dapat mo, aliwa mo yan yung babyana ning amano ning apong Ginoo. Aliwa mo yung babyana yan ning Ginoo. Nune, hamunan nakatamo mo naman. Nung potang maliligalig tamo, di na nakatang kapayapan. Potang sosobra ta kapanatagan, guguluan nakatamo. Guguluan nakatamo, baka nito, tayra nakatamo, karetang sukat tanggawan, nang kahit tamang buringgawan. Timo po ngayon hamon. Hamuna nakatamo king pandemya, nang makanantamong manyaw. Hamuna nakatamo ngayon daratang eleksyon, nang makanantang magboto. Mga bit, meto nga pamuntok, at tuneting lugod, king bansa. Hamon la po rin. Patse hamon la, burin na sabyan, ela malagwang gawan. Wali nang kay pauna tayo, ing pansariling kapakanan, o kaya ing takot. Ren challenges king biyata mo italaburi. Pero yung apong Ginoo, nung atin niya po meto nga gagawang kaya katamo, hamunan nakatang panagi. Hamunan nakatang makibat, kareng mialiwang sitwasyon. Masakit na sitwasyon, bang mika pakibat ng problema laman, ng kasakitan laman, kapamilatan tamo. Amen. At ganyan po yatatala king apo ginuri sa batang kayadwanan, itamang mitutula king amano na, itamang mikokaswelo, king turuna. Dapat maliligalig mo naman, potang hamuna nakatamo. Makibat ka rin mialiwang sitwasyon. Yatatala kaya rin sa batang kayadwanan ngatang makibat, Ginunang David, saupan mo kami. Ginunang David, saupan mo kami.
Para king Santa Iglesia, magabrasa ng mitmong sagisag, sigasig, banalang agad apasuko ring kasalang ning Gino, ipanalangin taking Gino. Ginuno ng David, sopan mo kami. Para karing yaganaganang pamuntok ding bansa, era sa kakalingwan, king ing espiritual upaya, migit masikanan, king makayatong upaya, ipanalangin taking Gino. Ginuno ng David, sopan mo kami. Para karing sablang Kristiyano, tuknang no sanang manalig king material, apibandyan, ngining makasumpalang tuki kang Kristo, aala kareti, ipanalangin taking Gino. Ginuno ng David, sopan mo kami. Para kya katamo ang atsuketi, hading kapatad tamong makatagon ngeni, manigobrata sana, ban palaganap tamo impamagari ng Kristo, at adala karing karelang kasalang, lalam ng kayupayan, ipanalangin taking Gino. Ginuno ng David, sopan mo kami. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoo, ding sablang bagi, ding sablang upaya, kilala rasana at tanggapan ingke kang pamag-ari. Anting galamin ingke kang kayarian, makakimot ke sanang malaya, banlubos makasuyo ke ka. Itingan na dun mi, kapamilatan na mo ring Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo. Rea pong mag-offer. Makasadya pong mag-offer. Kingdom pinaralangin, ay keke sarili, mamuningatan ibigin, mapanalan mo sa walang paninang ayos na wami, walang isipan at dapat, walang kabuyan at kapagnasan, walang lugod at pakaman. Kingdom at pinaralangin, ay ningkeke sarili, mamuningatan ibigin, mapanalan mo sa walang pinapi, maniyang manggi, konting kabunan kawaspi, kawan mo lang ay ininganak mo, at pagkadinaning tao. Kingdom at pinaralangin, ay ningkeke sarili, mamuningatan ibigin, mapanalan mo sa Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan niya sana ang Gino'y tindaon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimigalang, balikdan ming puso ng Kristo ang anak mo, amit mong lugod para kaya kami. Pauling lugod na, tanggapan mesa ni tingay Karistya, at patawaran mula rin kaya kaming kasalanan. Itiyadon mi king
kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo rem puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numang karino ipa, Diyos king alangang lubos maipaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Mitas makapako king krus, tunay ping emonano yung lugod ng Kristo, hamidaon king biyana para kay kami. Ibat king taglira ng metandus, minagusin danum at daya, ing sibuling biya sacramental kilub ning Santa Iglesia. King makabuklat ng puso ning talapagligtas, hausan mo ring sablang tao, bansaklo king danum ning tula, amanibatan king sibol ning karigtasan. Ulinita kaberi sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal ya ing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwa at ing yatu king kekang ligaya, hosana king kakatas katasan, mapalad ja ing daratang kinlagyo ning ginu, hosana king kakatas katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinahapi at pasalamat siya kaya ka. Piraso ni binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin ng kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minam ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Ing daya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, y Cristo Sinumpia, y Cristo datangya, datangyang masih ayo. Inyong inigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban biganap yakin lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatid ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalo na tarasuyo mong dihamong Jason, Elmer, Marcelino at Marius, kambiyan ng Josefina. Ading alwa pang mayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kingan. Gawan mo kingang karapat dapat magkamit king biya lang hangga. Ban kaya ben ng Maria, ing birhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, ang kayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad, kimal mong kaburian. King kaya kabaning panabun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kayo, ipang mayupayang tutu, kaguming Banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga.
Mapaminto king amayan talapangabos at mibog king bala ng turo, nga tamang yaning mangangas, madalangin. Igpami at tsubanwa, misambanyi lagyo mo, datang kaya kami ang kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo, ketisulip, antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ampoy patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, antiing pamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangay mo kaya paisal kintukso, nuni kabus mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasopan ni kekang pakadudo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian ating kayupayan, ating ligaya manggamang king alanganga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Naning lawin mo yung kasalpantianan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo man tabiya sana, kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Anti po may kakapatad, masiyata mga pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo na. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong miralako king kasalanan ng yato. Mantamang mayawos king hapunan ng kordero. Ginoo ek matampan tanggap kaya ka, dapot tiyagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
si Claude Tamongan po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning wana Birhen Maria, keka ing Birhen penibala ni ing anak ng bugtong, keka i Maria binili na ing kapanaligan na, kambemu i Kristo, mi katawan niyang tao, nuan asan Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami kindaklat ning biye, aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang puansikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pamapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi, aduan mi keka ing kambilan at tingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tawo. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iachat me kaya kami ing makayulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan da iti e makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal, pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo impa magtagulaling ding sarili ra, kimpa maglingap karing masakit, e mula paburen miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retan lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang meyango na biye, pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, paraking kakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi paraking metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili ingaklis mi keko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos kin sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nincassia, San Agustin, Patulunan ming Santa Monica, Manalangin tamo. Uy, paming malugod, katman na kesa ng lugod, niting sakramento, ilapit na kesa na kang Kristo ang anak mo, at sa upa na keng kilala kaya, garing kaparaming tao. Tiyadon mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen.
Ang Ginoo mantabi kay kayo. at kaya ka antemurin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayipain tuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan, niya umeta ng king lugod, at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Diyos. Dangal po salamat at maya pa oras kay kaingan po. Mimingat amangan. Ano kang Maria, nangalikit masinta, muling yaing kekeninto, marunod kekeng tuto, hingdalisip pamahuri, hingreynang pantasniling, Saniyang ireninto, marunod kekeng tuto.